Karbi Anglong pipi piniberta arjuponita. Lakhahini dolamara Lokhimon Ashram along Mai Hongjai program KBG along Nilitom Karbi Anglong news apherangke dorsing tobipen kahumridam Bangso kahumridam nangkok ke lapuhenlo athe Lokhimon Ashram bapuram tobi arong along Mai Hongjai program KB along ko an alir achampi pontang loma lapen hadak Mai Hongjai program KBG along Assam CM Himanta Biswa Sarma amithang achorpen pachitong dunji alamdu lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang phus CM Dr. Toliram Ronghang satame chetong dunji lasi halabang so arni ing samjin pen program ke pachun pon thekji aphan raikom saikhiatum non pen keton kelang lapen program adim along langdun dema lahai kachini ji aphansi humri damlu bangso ahut nilitum Karbi Anglong news apherangke dorsing tobi ka humri dam ahut halada keton kelang mate pulis atum sitami dode sang sipen ke klem kedam adim along langchari dumlu lapen ke haladak Lokhimon Ashram bapuram tobi arong along Mai Hongjai program KBG adim along kisik kedang penang antang ponlo lapen hadak sai kelang dun abang phuatum pen pachini pon atengki penang an armu chetongji lapen Karbi Anglong det pen kali kaprek akhe lapen district lapen state pen sitami chetongji lapen bangso arni hemphu Lokhimon amu mang sitami kangpu ponjido lapen ke sok phe anglong bangso arni si ingpu ponpu sok phe anglong along kikim kerangji aphan long e sitami bangso arani Assam CM Himanta Biswa Sarma ahin pensi long e somte kangpo lasi kado kawe Lokhimon aphan ke kroi ara doan sarphu sarphi kibi kithiatum sitami chetong dunji aphan si choningi pedoponlo Dolamara pendor sing tokbi Karbi Anglong news Karbi Anglong ra don prangsi Karbi Anglong news aphan kaching hon pen kelangwer don ra phana tum aphan suri kardom pajireklo lasinom nilikidu lai kunaloma polotang te duar boguri lakhaing kor trok parlo dak Lokhimon Ashram mate dak sinon nilidolo nilinon kopi posti karjap nang kokma polotang te nang tum Karbi Anglong ra phan isi klar dak pen ki pachini ponji lahelo nonang kileji November 26 arni pinap mani siberlo pinap dik lo dangte labangso dak program dipo labangso Mai Hongjai labangso program ki bijadim lo asal labangso dim kopi porma pote albi rocham kato kami nama tumaphan ko an do pontang loma lapen ko an ki sik pontang dolo ma labangso lang ahok klar dak lam nang tumpat ke pachini ji lapen ke peklang kon si pini tum si sik pon lo lapen an parme iletum Karbi Anglong long ladake kopi porma pote lang nam lo kong te dak halwa tirpi lo labangso Lokhimon Adhorom kirim mate labdaka tirpi dim lo eslabang so dim long labsona taksi aprang pentame program do piglo lapen program di bom lo stame pineng bang ke sit hetana bang so program kipi la ke Mai Hongjai bang so program di lo eslabang so kipi long atheke tum kaching honnai Assam Chief Minister Apihai Himanta Biswa Sarma along Islamila dak pinap diga pora bangke nang chetong nunji lapen parami Karbi Anglong Autonomous Council long CM Dr. Toliram long hang ke hai along Islamila bangso dim nang chetong nunji lapen parami dak Karbi Anglong det lapukali kapre ISS pen stami labang solong nang chetong nunji pusinitum birtalong lo lapen parami ladak thekla bangso thorom labangso Lokhimon Adhorom Ashram adhorom labangso det lapokali kapre adhorom stami labangso melong nang chetong dunji as labangso di malong ko ana liro champi pontang loma lake nili na tom pini na tom peklang ponji lapen pini kachisi kachedang ponitum thek ponlong ladak kopiloma pongte ladak kopine akisung ke boy do kokna pu mate ladak kopine ason do kokna pu atheke Chief Minister Assam Chief Minister ke bang hot kopine akisung do kokna pu labangso Kawide che ki aphan suluk sala kawide che phan se pini penta meda kachis sig nek achen ka do kawide tum dak raikom masa khidum tame pini dak kelang ka do kawide tum thek ponlong lo alang tum phan tum thek ponlong lo asong thak se pini pena jok si ka do kawide pini pena anta mela tum dak me khang asai ki klem pon tum thek ponlong lo sala bang sorni ka do kawide tame kachetong dun pen e tum lior cham ki pidunya phan sinang tum phan pachini ponlon tum Karbi Anglong news pen tame ala pen nili nona paklang pon tu po ala bangso lapuan ko ana lior cham ki pontang loma la pen ladak ke do tum tame do posi alang tong phan tami ni ketini karjupon kang tung do daka ki hai do alang li phan arjupon senang prang senang tong phan Karbi Anglong news pen kardom pa jirek lo kardom kata do manta ahok pen lo pinap dik lo tadi ko ra tok November tik lo Assam Chief Minister ke hai tapen lo komsin non sari pomat tung ta
sar ko mandir ba tukhal pangjang ba manting abi manting nanti dong ada ke padahal kita antum sini kan semua dalam besar mengisi ambil tidak dong masalah kami kita tentang ningkan sistem itu mati besar lokal mengisi kurang subsista miciri ame si rumah me hidung dipon lepas menarum minrokom kirim buat contoh kali sampai Karbi he mate muni ke Anglong Jinghon angin itu labang soa alam he dorbar long kita apa society kita tentang singkong sulit kita opsian ikan kami asam belong rela utor para religion dan kasu buat along kamalong kita milas kami bidang lasona kasi pilingan bang lasona may ibi tada blocking lima patay kita bicong si nilip ni hang putarong kang te samalong rian para si kami nilip ni hang awar samalong de rodang ka itu rong ikroyarat beda ya kalau di sini pada saya pakai secara bersitu tapi di bang kutong kita nangli pada sangsi itu sidang pun itu si saya cing ke bang no baji apa adab baji kebra cikin sini start dan dokter benang yang jelam tu sidang katulin katulnya saya kira pun saya kipan belum tapi sidang ke kipling ben lo tadak kang di budget ke noma puru modon di siapa hai mas kami misalnya di hai sitom kolam kadang di dua bahapen hot ada sitom ada finish kami from melo kan pinap labang pinap dik labang so program long at heke long ko ana mundir pen mate longkoan pen lapang so sitong gila no namat iluk muna rong royarat ba mundir ba doan doan kan to ni kum harus siga kripo to itang no ladak la kum harus siga kripo rat pen singlok tapi nimro kum royarat ya akan sepul pason talong lapen takte elitum kaite me tum arjupon long bom lo lapen abang so din nong nam tin hang pik lapen kadin tame lang ni pik la sok pe ang ngong stame labang so kang kupon jipu labang so lam kwana hok lo hok ik lo asai man chokali sar pu jibil sar reading ben si guru kidu gua bahalong abu halong sitame hada kusar kun sek abu mangkang la ik lo hot la sok i Anglong songolong pakai itom mana kecok tuan kirang pasu along istami kan songkan non kirang kan asai istami itu long don istami tang itu kita mau tawar istami dari sosial tawaran tang itu lewat itu para istami tadi tu ting bentar lu there. Unity Victory and Prosperity Rally Dhonsiri MSC Aparman Dhansiri Higher Secondary School Pathua Klamalong Kepamanpon Lakhakre Circuit Dhonsiri MSC Constituency Angkang Aparman Dhansiri Higher Secondary Pathua Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council Rally Kepamanpon Unity Victory and Prosperity Rally Amaya Long Alohi Sarpo Aman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang MSC Dorsing Ronghang MLA Vidya Singh Englang EM Sorjorong Par EM Omor Singh Tiso EM MSC Kedoana Tumsitami Chetongdon Anparda bang Swamaya Long Dhonsiri MSC Constituency Angkang Non Kechari Bom BJP Racharya Song Atumsi Asonson Pon Thekji Lasi Dhonsiri MSC Constituency Kapaching Thorji Aphantami Non Ningka Nisi Ang Bong Dhonsiri MSC Arlo Towar Milang Pendang Lok Kaching Thor Asai Patang Pon Etpo Puta bang Swamaya Long Ningje Pon Sonsi Unity Victory and Prosperity Rally Amaya Long Congress Lapen APH Chelsea Pen Kado Kabe bang Parisi Sose Aphai BJP Racharya Song Along Armu Chepa Ogdonlu বাসনৰ পিছত যে এক্স ইএম মজাৰি হাংসেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স ইএম জুমাংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স স্পিকাৰ অধ্যক্ষ
আমাৰ বাজং টিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেধৰণৰ বহুত কেইজনৰ যোগদান কৰা হৈছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছ যোৱাবাৰ কিছুমান কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ ৱেষ্ট কালেগড়ৰ সভাপতিও আছে তেতিয়া আমাৰ সাথীকাম ছাৰ তেওঁৰ পৰা ত্যাগ জিলাৰ সভাপতি পৰা ত্যাগ কৰি পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাকৰ এক্স CM এক্স EM এক্স স্পীকাৰ এনেধৰণৰ বহুত কেইজনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ যোগদান কৰিছে প্ৰায় 31,000কৈ অধিক ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিছে এতিয়াও যোগদান হৈ আছে গতিকে ৰাইজৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে মৰম কৰিছে ভাই হিচাপ কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে যেনে Longit High School along Ingdeng Sirkep ke Charlie Ariso ejang atom aphan free bicycle distribution ajai me ke pamanpon Lakhang koi singhason na hawar Longit High School along piniphai konini phaing kora pli arni Ingdeng Sirkep lo Charlie Bob mumar atom aphan cycle keron ajai me dengponlu SMDC Meipuan Parta Dipu B.Ed College Principal Dr. Lipson Rongpi Pensi Mai Chepahempu Ponlu Bangso cycle keron pon along Singhason Local MSCN Parta Karbi Anglong Autonomous Council EMIC Agriculture Land and Revenue Omor Singh Tiso Chetong Donsi Penangan Jumesen alam Than Ponlu Lancho takali non kevangji ingdeng kep angdeng asat langke tok donji atum aphan sitami bohi kolom dorde phophe an sitami nang cherap dun poputa Omor Singh Tiso ahin pen lamchak chipi bonlo lapen bangso Longit High School along piningke bang ingkora hini angbong penta arloso sumar det lasi mesen angthek wanbek nang poputa pachini dun Lason si bangso apor hawar ghat LC MLA Dorsing ronghang sitami chetong dun si maelong ardi chipi dunlo Assam Sanskriti Mahasangram Rongmongwe along Maike Padupon. Nipa ingkora hiniar ni pen, ingkora kethom arni, lakha kret roxy, soteng dhenta angkang arlo, soteng dhenta sports complex kajer rong hangpi auditorium hall along Assam Sanskriti Mahasangram amai pedupondo. Bangso amaya long kachari pon, lapen, aluhiaman pen, Tenjing Bay, Member Secretary, MSC Level Committee, Jhanabi Langthasa, BDO Rongmongwe, Development Block, Sunaram Terang, Chairman Rongmongwe Municipal Board, Sem Ingling President Lakha Kret Roxy Socheng Thenta BJP Mondal Committee, Judge Musician, Simanta Barman, Topon Teron, Deba Sikar, Ghakams Doimari, Rup Singh Tiso, Timekeeper, Jem Kramsa, Anchoring Lapen Teacher Atum Chetong Dunsi, Mayalong RDGP Dunlo. Bangso Mayalong Rongmongwe High School, Rongagora High School, Angjokpani High School, BKB High School, Anparta Kapre School, Locher Leo Sumarlapen Thanbang Atum Chetong Dunsi RDP Pondo. Bangso Mayalong Rongmongwe Blog Video, Jhanabi Langthasa Pen, Kethanpon Atengke, Assam Chief Minister Kapin Khatpon Atengsi, Akhaitin tam amithang ajutang lun tomo tangcho ponang jipu alam ateng pensi klempa chun ponlo lapen osumar atum thek ser sar kilon ke kan hai hoi ang songpali ji aphan un an pen bor ipon popusi than pachini pon om ang kristit moha hongram laso pitha kopi posi kedeng onong kokma laso thak lam ekitni family जैसे मैंने तुम मीडिया रिपोर्टेड अपन कार्डों पर जोड़ो लसी असम चीफ मिनिस्टर का मथा देंगे मैंने आखे लसो जितांग अदुन तो मोदो नहीं बोलो लसे असम होम संस्कृति महासंग्राम को 23-24 लसो फरमान हमने 2023-2024 लसो हम डाक्टेंग कोलो लसी पिनी डाक चेतों कादो बेबंगे स्कूल लॉन्गफॉर्म स्कूल दो रंगमंग हाई स्कूल कुंगागोरा हाई स्कूल अपन जपनी हाई स्कूल अल्बर्टा क्लब पेंडो अपने पार्टिसिपेंट कपरे पेन दो लसी जे एमेना आखे जितांग बंगे काके सिटिंग नंगनी बोलो लसी दा बंगे बिहु बंगे लदाके मेजॉरिटी बंगे कार्बी दो कमत एथनिक्स डांस बंगे कार्बी से दो कोलो लापेंटे लून बंगे ला विष्णु रबा होंकित जिति प्रसाद होंकित लसों से फ्रंट दो लापेंटे लदा कैटेगरी वाइज दो ऐसे केस वाइज लामा के 12 to 18 19 to 24 25 to 35 लसो आटा में उसी कंपटीशन दो लो उनसे लदा पे उनसे सेलेक्ट दो कोटे एल अंडर हो एल सी अंडर अपने से डिस्ट्रिक्ट लापेंटे स्टेट लोग अंडर हो